Halo, menjual-jual. Salam K3 WSEPN 2. Gelarku Dewi Sartika Ginting. Nomor peserta urut 55. Bujur. Engkai makana mali-mali ranane si terbelas cakap melumaranan medate hadipi hari lapung si tadi harapudi terarap-arap pelaku terilu tendi pertangisanku barenda nari tempat tokohi ku sekurina lali seta deng mabiri keleng kue man bandulara langalan bundari terdedenge dalam singgedang erbanca aku biri goda hadap dada erban sim bagai sarukur lanai ku gejah bagi ngarapkeun buah sere turami hati kundele perbahanan du kerina jadi murde sumpah mamelket lah terburi adikin luka lah tertambari ugangen indu ranan kue ngelaloi siti pela yukur rindu ukur kue tak perbahanan kamiring lah kurang kaipe mali janjindu ambur puja bas mensampaten degin tinggi lanai kamje ku sekurina lali sita ding mabiring kelung kue man bandulara langalan gundari terdedenge dalam singgedang erbanca aku biri goda hadap dada erban sim bagai sarukur lanai ku gejah bagi ngarapkeun buah sere turah meate kundele perbahanan du kerina na jadi murde sumpah mamalket lah terburi adikin luka lah tertambari ugangen indu ranan kue ngelahaloi siti pila yukur rindu ukur kue tak perbahanan kama biri
kurang kaife mali janjinu ambur kuje bas mensampaten daging tinggi lanai kamje bas mensampaten berenang ini lanai kamje bujur ras mujuang cuang